Ne etorri geha pixka bat orientazio bezala, ze batxilergoan askotan teknologia aukeratze duten ikasle asko gero ez dakite, etorkizunean ze ingenieritza mota ikasi, igual asko dakite ingenieritzat ikasi nahi dutela, baina ez dakile ingenieritza desberdinen arteko desberdintasunak, eta ero ingenieritza ikasteko modu desberdina daudenik ere ez dakite. Gure proiektu jasangarria datza, jolas parkeak plastiko birziklatuakin egiten ditugu, da ekonomia zirkularrean oinarritutako proiektua da eta ekodiseinua ardaz daukana, inguru giroakiko inpakturik gutxien egiteko, baita ere sozialki ere bai eta ekonomikoki ere bai. PBLD egun hontara etorri naiz kontatzea, gure proiektuan nola zaborretik produktu desberdinak sortzen ditugu ondoren merkaturatzeko, eta hortik nola enpresa bat sortu dugun, eta ari gala pixkanaka inpakto positibo hori barneratzen. Gu ostatu turistiko bat gara, 7 etxetxo zuhaitzetan, eta horri buruz pixka bat azalduko ditugu gure baloreak eta zergatik esaten dugun jasangarritasuna garrantzitsua dela. Yo vengo de Insertec, hacemos soluciones para todo tipo de plantas de aluminio, reciclado y tratamiento térmico. Y hemos aprovechado la oportunidad para enseñar a los jóvenes de hoy en día que el reciclado forma parte de un proceso bastante importante. He venido aquí en colaboración con Insertec porque colaboramos en muchísimos de nuestros centros productivos y me parece una bonita oportunidad poder explicar aquí que estudiar un estudio técnico, una ingeniería, te abre las puertas a tener trabajos de muchos tipos y divertidos.